Kalau korang ada masalah kaki yang macam ni, paru-paru hitam, kudis-kudis hitam, dekat tangan, dekat belakang badan, yang single dah nak kahwin, yang kahwin nak tunjuk dekat suami, tolong spend duit korang untuk PDRN. Selalunya PDRN kalau pergi dekat treatment, dekat klinik-klinik, cocok dekat muka je kan, tak ada dekat dalam lotion. Kadang korang beli lotion dekat mana-mana pun untuk whitening, tapi bukan untuk pudarkan paru-paru hitam. Please spend your money untuk PDRN whitening lotion from Lutfa ni. Dalam ni ada niacinamide, alpha-arbutin, and yang paling best ada salmon DNAs. Kalau dekat treatment orang selalu cocok-cocok muka, itulah untuk nak glowingkan muka, tapi tak ada dekat badan. So pakai lotion yang ada PDRN supaya paru-paru hitam tu lebih pudar, cepat pudar. So siapa ada masalah kudis-kudis dekat kaki, dekat tangan, belakang badan, jangan biarkan. Tolong rawat pakai lotion PDRN. Dalam ni ada PDRN. Susah sangat dekat Malaysia nak ada lotion yang macam ni. Spend sikit je duit, rawat sikit kaki tu, jangan biarkan kudis. Tak suka tau.